Ko te rākau ora ki Kaitaia te pōito whakarewa mo era e toromi ana i ngā kiriwaratanga o te wā. Ka tahi anō taua ratonga ka whakatūwhera pokapū hauora Hinengaro Hall mo era e kimi āwhina ana i waho atu i ngā haora mahi. Ko te hunga e whakahaere ana i taua pokapū he morehu o te kiriwaratanga. Nei rā te pūrongo a Harata Brown. He whiri ki te ora. I'm just getting the hair prepped for a client. Te mahi a te rina i whiti ai ia ki te ao marama. I was in jail and then I went to rehab at Grace Foundation and then I reached out to Auntie Ness. She did me a care plan for when we came home here, when I came home, and it was the best thing I did. She put me into, and I started working when I got back here. I started to work at PJ's. So we're at PJ's Hair Studio. It's a part of Rākau Ora, and it's around mental health and looking good and feeling good. Kua tūwheratia e Rākau Ora he ratonga hau. So this is our counselling space. Mō muri ake i te rima karaka, ke konei hei hāpa i te hunga e rapu ratonga whakapiki ora Hinengaro ana. These are very common as such in Europe, and they're starting out in Australia, and I was lucky enough to manage one. So all I did was just kind of tweak it for our own. Kōrero mātou ki o tātou whānau ki Rākau Ora, nā rātou I whakai ki te hakatungia I tēnei ratonga ki te taha o Kaitaia Hospital. Hei āwhina I o tātou whānau te kōrero I pāna ki aha hoki ngā tūmomo pēhitanga I roto I o rātou au. Addiction and mental health have been an issue with me from 13, 14 years old to my mid-40s, and I'm 53 now. Koinei te whakatinanatanga o ngā moe ia o tēnei uri o te aupauri, I mau ki te korokoro o te parata mo te wāroa. It's about inspiring people that change can happen, and we hear that. I used to watch people just like myself talking on the TV and, you know, oh, whatever, they don't know, but we do know. But we do know, and that's why all the staff that are here all have lived experience. I'm studying mental health and addiction with Open Polytech, and I'm kaimahi at the Rākau Ora After Hours Hub. E hara I te mea nā tai kōrihi nei kōrero engari nā o tātou whānau nā reira. I kōrero mātou ki ngā whānau puta noa te huku mai te reinga taunua ki Hokianga, puta noa ki Whangaroa. Ai marika ko te Rākau Ora tēnei, e toro atu nei te peka o te āwhina ki te hapori o te hiku. Harata Brown, Te Kariri.